kali wetan ring jeruan sane kali wetan ring jeruan makin dijangunas miring meriki medal sami nggih maka sami medal diri sareng-sareng nona sijo macam ring yang Pramo Kawi mangdane presiden parikrama kabupaten puniki memagi rahayu adang dolan dekari namanya bos-bos sampun palet kaping siki niki puput wawu iring sareng-sareng rakyat pidadam ringgala sorean inggih kadiasa punika pematur cicak matur sukses. Sampun ratu dedane sami rakit niki wenten genah melinggih ring sisi telok iring melinggih ring natar iriki nggih sami majeng kain kadiasa nah tidak lunas iring sareng-sareng melinggih ring sor nggih lianan ring Gromangku tidak lunas sami melinggih ring sor niki wenten genah ring sisi telok niki akeh genah niki
Sampun iki, terus sampun. Wetan ring ngajeng jero mangku, waktu tetaplah dipun iki. Kelantur pediak kawan mangke. Nah, disampun menika ring Surya mangke nuwun. Bawa ring nataran ring jeruah. Ring jeruan nuwun jero mangku, ring jeruan, natar jeruan. Nah, bawa dikirim. Jabur iki. Jero mangku mriki jopos nggih. Jero mangku. Ring widangan mriki manten nggih. Sampun upakara nuwun wau ring kejeruan kadang sampun iki. Nah, kelantur makin ring jeruan. Jeruan sampun jadi ki sampun pupuk. Pelingkih dari ulu dan jangan jempos pada bos-bos dari kantor belakang. Ya tukang sampun puniki jadi kemargian terbang jarum mungkin. Mangke jalunas jero mangku medangi niki suarian pun niki. Nggih. Betangi jalunas betangi Inggris niki nggih. Nah niki ambil suara yang niki. Tapi niki taler kulkul ropak niki mangke wonten taler sadengaken. Hari ngajeng niki. Jalunas sing angges kegok bleganjur duwe medal. Nggih, tiang lunas jeung angges sati. Tiang lunas
Kidong duwe ini carung ini. Nah ini yang sampun dulu sampun kami teh belakang duwe medala. Kul-kul nika medala nika suara kul-kul duwe. Nah sampun ini lurus kami teh makin. Saneliana mikir durung ayam niki nggih watah kamadalang suara mantep. Meligi rumah meligi. Suara kul panca suara sampunang nyedak lumut sampunang suara mantap. Suara nika kudoka sami nika. Suara kukul tetap suara dengan
Aku saya jadi cuy. Gelar sake tapi dia yang diwetan terus satu gelar sake makin ayam ring aja ini terus satu saya ke rike makin calunas ring jero mangku limang diri saya gering calu makin limang diri nggih cangkepe nanggo duwe makin antuk tetapuhan saya ke samping ke mau kaje kangin kelon tengah jero kene suara suni ke marganya sampun ayam dulu kul suara yang ini ke kul nih keropak sarwang ini oke makin sami ayam dulu makin ayam beri gajah sangat tutup ring tengah
sapi nggih. Kita kalen atau gamelan Tirta ring caru punika sapi siratin nggih. Ring sangat cucuk ring sor sapi siratin. Ah niki saged Bapak. Tidak lunas regel sati saya ke nggih. Sami tirta ring siratin ring caru. Namakin daging ayam punika perkara ring anjak makin. Saya ring anjak di rumahku. Suara kukul sinam sampun nika. Di rumahku saya ring perkara makin. Nggih, sampun. Nggih, dulu sampun ayam kami teh. Sadai wedok pengaruh siratan sambil juga pengaruh siratan iki mangkin nglakon kaya apa mangkin iki kawidin biasa mohon dikulah iki mangkin sesayut tetap pasang sami di kering aja nih sami punika ya ini balik pisang ngerampet punika ngayam nggih balik pisang ngerampet tidur ning pekaro ku nggih weten nggih weten panjang satu nggih semua wali tidak matur makin tidak nona sampurang ring ungkur ide sulinggih mepuja nggih yang serang ragane kita sampurang ring ukur samping dados. Nah punika daler yang nunas jangkepit nganggo duit antuk tetabuhan dupa sekar nggih mangda becik pemargi ngatur sembah bakti. Dasane kari wenten ngadeg ring ngajeng digelis melinggih riki ring ungkur riki nggih. Nariantukan pembaktian dagi dijangkau itu. Sampun di ngelantunan tak puniki perayaan setiap perayaan kawin. Iki kabeh ngundang natap pengulapan ring ubun-ubun siwa doa iki kawin. Iki sampun sampai makin jangan jero mangku ledang timbakan tidak perlu kata dumon iki nampak ring ide sulinggih mepuja iki jero mangku medangi siki ngaget list itu sampun iku dulu sampun wali nggih kelingian ring aja
Sampun nggih timbakan dumun tidak perlu kabar. Nah, sadaya liana ulang malih bos pikayon nggih. Jermanku niki bakal list niki nggih. Sedulur pebaktian kaki kawitin dumun natap niki upakharu sesayut sami. Ring ajak Jermanku. Nggih. Ring makin kakak. Inggih sampun. Nah mriki jero nggih bakten les sedikit. Nah makin ngiring ulang pikayo makin jadi parlang pebaktian. Sang cabe sarwa kuda kalakabe sang bujang lukat dasira nggih atur-atur canang siki niku jero mang yen wenten pije nggih jero mangku atur saning atur ayah bukan canang sareng pije nggih ampun nang pipak-pipak tegelis kabeh kabeh wah mangku sama sampur suwaka iring-iring ngerajin ke jeruan
jiki iring dijak ngidar caru ke kiri mau prasawiya kadiasa punika bakte sami sangat cucuk sami bakte nika napa nika daler nah makin danyoh wawu dados njum nika nggih nari ngajeng wenten sane makte tetabuhan makte dupa kita sambil mesurya nggih sing dadi mendep nika nah sesayut-sayut sami bakte nika nah saniten ngambil pekaryan pinggir jebos niki nggih ring mungkur niki nah tiang lunas yang ngangges kegamelan saya ngogong belajar gue nah adi liunan liunuh teman ini kuliah mau pelekir niki ini kenapi yang sampun majeng kelon mangkir majeng kelon bebaris kelon ke ampunong karimu punduh sangat-sangat cucu dumun nah ini simang bagian jadi jepit tidak caru sambil ke surya itu nah ya sumpul gitu memalgi lagi beriki jero ring ukuran ini selingi ngawit lagi menang sangat cucu ini menang dumun biasanya masker dupa biasanya ngajak nah sampun di ukur ini sedikit dumun wabu hijau kilo ini sampun ya sani sing nyembah pekalian pinggir dumun kita deh ini sampun nyujur nang pelot nyantos marti ageng nyantos marti ageng Budal kala mandane Surya Thank you.
jagung itu tapi ini kegenangan yang kena jagung Iki ratu bidadari sarang-sarang nari sampun puput rempeng jarum penjantan sampun pemargi parikrama sane paling kaping siki puniki sampun kawastane puput kaping ajeng ide Ibu Jago tidak dahat matur suksmane-mane Adinanuna semeton sane boleh hayah-hayah wawu mendak ide bersih sanemakin janunas ini ide bersih wali budang beliau nah nanda sampun saya gue wawu sane boleh hayah-hayah mendak nah digelis niki ide jadi budang jadi wali uput niki banget di janunas niki sekancang parikrama ngiring rumbo dumun sampunang menang nah sane sampun kita dulu sampun benarin sekali bakte beriki kumpul nah kena mata iki lumur ini saya sampun kena lumur kangen nggih ya sore jero banten niki kados sampun sampun nah ya wetan kena sampah ibu usane wetan ning dapur wetan kena sampah waktu mriki Pak mandi itu hidup. Surut. Oke, para ibu diagnostik. Oke, Banten pemerah niki ada sampun lagi. Nah kena hari kedua. Nah sampun begitu meja apa yang lumut. Nah ya campur punika sami kami meja niku tolong yang lunas niku mandu ke gampilah tadi niku. Iya, pekerjaan panjang penawar dulu musuh kemudian jadi paman kita ada resep apa yang prosesnya pasti Tidak apa.
supaya kelihatan. Ini kan jauh-jauh saudara, di mana ada jajan begitu? Nggak ada. Oh iya? Mentah duduk dulu. Mak main tante. Apa? Serai. Aja makan nih. Tok lah. Hai tante. Ada warna tolong beliin jajan enak. Tante udah dapat nyicip belum? Belum. Kok lo? Di TikTok pada ngalir. Ya, makan cobain makan gimana rasanya? Itu bagaimana rasanya? Tangan kiri harusnya apa tangan kanan? Ana sido anang kope ana detio sayu waktu jak remeh ang titiangipun dilaksasa jak tanuningin sakti dan pailan katos kanti besi awak ipun dilaksasa maka kawinan kuciwo titiang beliau
Di sini katanya pengisiran Dayu Rawu sana. Kacang sedap. Oke. Sampun ada jabo mesanaan iring-iring. Niki jadi ke sini ke angga boleh jeda waktu niki. Iya, mama orang. Oh, tahu kan kacang. Pada minum dia. Mak ya. Niki semeton. Yang Siki belum lah sekarang.